ngera ahantu hamwe mashyamba zikuru ahantu usanga ishyamba rimeze gutyo ni hake mu kwisi ya rurema ko utangiye mashyamba arabazaga ntago utajya ku izina rya filimi hari abana bigiri avayo afite masurubu mbanza ni mu gihugu cya Thailand ibihugu nka Afghanistan abagabo ntago ari abanyamerika ariko n'umugabo gucya manza ari umunyamerika tu bagabo nebyiri mashyamba yohone yewe reba hakunya ntabwo avuga icyongereza yohone ikiri mbavuga master China begera imbere bagabe bigiri nababwiye ngo Sankara aracya ba filime z'umwaka paka bwije mugahakana nako pakeje espere aquí kumba hanu baje hanse ngo transgene tech banza kwerwa ubushakashatsi science umwe yinjiramo undi nawe azasodoka buhoro buhoro hanu banza kwerwa ubushakashatsi transgene tech bakorera iki bashakashaka iki katurore bana bakushaka ko arabonye filime bakubeshya isobanura ya kunoryi cyangwa pipi ntucikwe yanga avuga kuri na Junior na Sankara bonyine ubonye filime itaraho batatu ujye yanga muzeyi yinjiyemo indani unasigara hanze uzacana itara hantu hakorerwa ubushakashatsi kera cyane hantu harashaje cyane u televiziyo ni bwaka gombo yuko ari hanze kira aho ngaho transgene tech niho bari nakorerwa ubushakashatsi boga barafotora hari byasinze mina nakorerwa ubushakashatsi dore marinette bisa nkaho hano hauza abantu basurubuka ari hanze hari cyamukuyika ko hari cyaje kiramuterura hari ibintu bimeze nk'uruyuki cyangwa se inzuki gusa binini cyane yewe ikintu giterura umuntu katurore ahantu baje yewe muvandi uri hehe where are you afata ka kamera nakabika muzehe aza mu mashyamba nawe muzehe ziri kumwe bose nebyiri muvandimwe agiye he bana uje kumuvandimwe zibuje muzehe kureba igikapu cya mugenzi kirahari hari ibintu bizimeze nk'inzuki binini shawo binini cyane muzehe hari byakandagiyemo muzehe nyuma ye muzehe hari cyaje muzehe cyane mwambaye n'inzuki gusa zabyibushye American World Pictures present the one film production Sankara's product the premier production Dragon Wasps nizyo zana rya filime Corinne Nemec yagarutse muri iyi ngiyi n'abakinnyi mena Dominique Joliet Nicolette Noel n'abakinnyi bagarutse nimucikwe Benjamin Easterbell amagambo ko yihuta koremo musoma nimwumve mazina ngayo Skip River acishije mu metsurera twite bakinnyi ngabo turatangiye abantu bakuru dutangiye neza cyane nano kundi filime cyari kwitangiriro uri hanze sinshatagereje dore abanditsi b'inkuru ngabo dore waterakeneje amafoto company producer jutari ubona the one ntagiri bozamo iri mu ibyayishuwe ngibyo Sankara ari mu byayishwe ntago amabona gusa Mark Atkins Raphael Johnny director nagari Johnny ni Jonani tugaruka hakuno sasa nkuko mbiza abashakashatsi ntibabura kandi abantu biga history hari ukuntu bajya gucyo banavuga ati tujye mu rugendo shuri bakajya nko kuri Sabyinyo bakavumbura iki kirunga kimaze imyaka 100 kuba kimaze bako baje hakuno hari ibisiga birimo birapfa known for its loud and bisa nkaho iki gisiga cyamenwe acid cyangwa se kikaba cyagwaho n'imvura irimo acid aragiye habwa imvura ya acid abantu bakuru kandi baho byanyabyo its way out ngo muri 98 iyo mvura yaraguye muri Afrika mu gace kitwa Eritrea muri Eritrea gutya acid kagwa ari imvura hano maze habwe acid y'imvura musore mutugicunga n'amatwi yayo iki gibugo kibe cyose wumve neza
Something I think you all want to see. Ye bakobwa bato maze ari ibintu ngomba kubona nshaka mfate pose mwitonde basore namwe bagabo na minja zirimo hano umukobwa gasore karamubwiye ngo there's something I have you wanna see hari ibintu mfite nyaka bakobwa bato mwakenera kwa mwabona twatangiye hari abapfa kumbe ibyandiko bazanye umukobwa yanditse ngo transgenic hamwe baba basanzwe bapfiriye haranditse ngo transgenic. Where did you get this? Ibi bivanye he? Up along the Mopan River. Yewe nabivanye hafi n'umugezi ahantu ari laboratoire yahoze ikorerwa mu bushakashatsi. Abakobwa ari hakuno. Transgenic. Ibi bwabo bushakashatsi nyene. What does that mean? Bishaka kuvuga iki? Yabarindi. Ukobwa yikanzemo uyu urimo hagati. Araguruka. This belonged to my father. Ibi byahoze ari ibya data. Isi ajya kijya kumujyana cya cyiyuki cyasizana agakapuki. You never told me he worked down here. Ntabwo yigeze umbwira ko yakoreraga hano ariko. He didn't tell me either. Nanjye data ntabwo yambwiye ko yakoreraga inaha. He didn't tell me either. Or he had the chance. Gusa Imana ishinga mbonye ko data yakoreraga inaha. That area is off limits. The scientists, tourists. Yewe ibintu bisa nkaho ari ubushakashatsi byaberaga inaha abantu bose bararimbutse barashize bivuze ngo nta bantu basigaye inaha. Luis, and now we finally have a clue to what might have happened. Yewe nge ngomba gukurikirana data nkamenya aho data yarengeye uko byari bimeze inaha. Yabujijwe n'icyo agiye. Ndio nkeneye kumenya. He arrived. You're just like him. Teka como una mula. Sasa igiso cyavuga ati nishimye ko so yaje naha gusa cyambaje nuko so yabuze wibuka hari ibintu bishimuta abantu cyangwa se niba bibarya niba bashimuta numbaze ngo gusa nshimishwa ko na so yaje naha gusa ukubura ko byarambabaje. Thank you, Luis. Urakoze Luis. Senorita, I hate to see you go missing too. Mukobwa muto nanga ikintu kimwe I hate missing you too. Ati ikimbaza ni kimwe nuko nawe wazabura nka so. I hate seeing you going missing too. Ati nanga kuzabana nawe umunsi umwe uri murabura. Iyi filime shaka amabwira ijambo kuri niyo mpamvu ari muze amapoze gusa mwihangane. Filime ni science fiction. Abakobwa baje hakuno ni abakobwa ebyiri ni ba mushuti ibyatinze byatinze ijoro riragwa ijoro riratugwira uko ijoro ryakageze abakobwa baracyari hano hamwe hafi n'umugezi haberaga ubushakashatsi. Camera's ruined from the water damage. Mana bisa nkaho kamera yangiritse ndaziko bagataraguye kamera yari yamenetse gusa kamera iki cyitwa memory card cyangwa se memory aho ibintu byose bijye ikarita bafata ya memory card bayishyira muri iPad bagomba kureba ibiri kuri memory card. SD card still works. Yewe SD card works memory card irakora batangiye kureba amafoto kumba ari ibintu by'ibitagangurirwa ibintu by'inzuki uruyuki ibintu nk'ibyo. Never seen anything like it. Yewe sinigeze muri ikintu uruyuki rungana gutya kuvana mbere. Looks like an abandoned field lab. Bisa nk'ari ibintu byakorwaga muri laboratoire baremaga. Transgenic. Cyane byakorwaga muri transgenic. Not much. Ntabwo mbizi nta kintu zikirenze. Nothing. Only Ntacyo zijya mbere. goose chase leading to one dead end after another. Banza n'ibintu byakurikiranaga ikintu cya mbere gikurikira ikindi. What's going on? Ngira ibijya mbere mukobwa muto. Father just disappeared and you didn't even tell me? Iso yarabuze ni wanambwira ko yabuze. Mukobwa ziri hakuno. My father really loved field work. Data yakunda gukorera kuri tele. Alive when he was needy. Yavuye muri Amerika aza gukorera inaha kugira ngo arebe ko ubushakashatsi bwe arimo aragerageza kugera aho bwagerwaho. When I was little, he would disappear for months at a time. Da nyine gatoya datajyaga bura nk'ukwezi kumwe akagaruka kongera akabura akagaruka. All off the grid for weeks. Gusa rimwe na rimwe kamara ibyumweru bibarika. Dose for my birth. Gusa mukubura kuri inshuro yarabuze amazigiye yansijya n'akadari. One night out of the blue, I get a call. Ajya kugenda ajya kubura yarahamagaye mu rugo. Already weird because he never calls me. Gusa ubiranangaza ko atacimamagara. I can hear it in his voice. He's in trouble. And what did you Ukunere maravuga data bisa nk'ari mu byago. He said that he loved me. Yavuze iki? Just really sorry that he'd make it all up to me. Yambwiye ka nkunda kandi ngo nihangane. And then I didn't hear from him. Usibye ko ntabwo nkibyumva bivuga. The authorities traced the call to some fleabag motel in Belmopan. Umukobwa ari hakuno. Munyenzi ngo se yarabuze gusa ngo amagambo yavuze bwa nyuma. Yabwiye umukobwa ko amukunda cyane kandi ngo amubabarire ko yaramusize kandi yaramukundaga. Umukobwa ziri hakuno isi yaragasize. Muri make ubwo nagapfubye gutyo kuntuza. Nagaki? Murudupfuye nako. isn't it? That's what you and Luis have been up to this whole time. And that None mukobwa muto wanza nyano kunya tuza dushake so ntabwo ambwiye ko tuje gutembera. why wouldn't you tell me? Kuki utambwije? Who do you think you are anyway, Lara? Urakeka uri cyumbeshya. I didn't think you would come if you knew the real reason. Ntabwo naketse yuko waza ngo ndamutse nguje kuri ko tuje gushaka data. Sasa umukobwa abwiye mugenzi we ko bagiye mu butembere mugenzi we ntiyamenya ko uyu nguyu yaje gushaka se. We sure as Ahantu baje gushaka se ni muri ya mashyamba amwe muri ya mashyamba hari ibirimo. I know. Barabizi. I'm sorry. Kandi mbabarire. Nakubwiye ko tuje gutembera gusa tuje gushaka data.
I should have known something was up. nakabaye naramenye ibiri kujya mbere kuva kera. What did the authorities say? They said just another gringo lost in the jungle. ese abandi barimo baratangaza iki ati aya mashyamba kuyajyamo ntibyoroshye. So tell me more about your father. mbwira ibyerekeye kuri so. On the case now or something? ese urimo urakora raporo cyangwa Exactly let you go wandering the rainforest alone now, can I? ahubwo kari hakuno ugakeneye kumenya byinshi byerekeye kuri so uyu mukobwa mugenzi wako umwe amwita Gina undi amwita Roland ni ba mushuti. Chances? All right. baje muri ya mashyamba amwe cyakoraga mu bushakashatsi yaburiyemo ntago bazi birimo uyazaze kaje gushaka se agataye mwira ajyanye sinagazwe kubona sari ngora abahizi ese niba se yarapfuye nimba ari muzima ntumbaze gusa tukabonye ari kimujyana kimeze nk'uruyuki gusa inzuki zakuze mister uruyuki rwikora gucya rugaterura umuntu utaterura agashishi. Most digital cameras have geolocational tagging. Cross your fingers. mukobwa muto muri aya mashyamba arimo za kamera harimo abasirikare bakoreramo gusa tugomba kugenda tukumvikana nabo bafata hana agakarita. No, you heard Luis. That's way out of bounds. We can't go there. ntabwo twapfa kujya amashyamba There's a live. tugomba guca mu muhanda ufatika basi kugira tugere amashyamba indani tudaciye mu mashyamba hagati. I really don't like you sometimes. hari igihe nakwishimira ni ukuri ukora amafuti. We leave first thing in the morning. tugomba kugenda mu cyakare ntibyatinze uko bwagaceye bagomba kwerekera amashyamba ngo muri amashyamba harimo abasirikare sinzi bakoramo iki gusa bagiye gushaka se w'uyu mukobwa Gina baramubona cyangwa oka turore se w'umukobwa nimba ari wajyanywe nimba ari nuko none abana bakuru filime iracyakomeza baraca ku makarita. yewe komeza ukore map reading komeza usome ikarita map reading arasoma ikarita kumbe hakuno ikigo cya gisirikare hariho Air Force jet indege za gisirikare hano hari abasirikare bahari nabo. A little early, isn't it? meze biti bari mu mashyamba amwe ya mashyamba amwe yakorerwagamo ubushakashatsi bwa Transgentech. Forecast hot and heavy. yewe nyakubahwa ibyo nabonye hakuno sinzi nawe wasoma ukareba aramuhereza. And in the northeast. Alright, cut the crap, Myers. You can't even look me in the eyes. wamuswe niba utanga raporo ugire basoboje mu maso umwe raporo neza niba mushuti gusa munyeza mwita umupagasi. hari inyeshyamba ziri muri aya mashyamba barimo barahangana nazo. inyeshyamba zirandambiye. Guess I'm sharing this with you. reka dusangire mu gacayi Only the best. wumve kumusukira umuravumba ngo ni icyayi kananga yuhumurije. abasirikare barakubitse kubu nta guteka icyayi no gufata ari umuravumba bagasya bagashyira mu tuzu dukiye bagashyira muri ka teremusi bakanywa. nutekereza urujya gusonza akabyibagirwa nta mikino kandi buriya nimujya mubona abona abakomando nkanjye mujye mutugendera kure ko njye nakuvunuzanya ibintu by'imikino tuba twaraturutse kure mister ntago muzo ibyo twaciyemo ushobora kunyinisha ukabona amenyo y'imbere biratakaye hasi nta mikino. ko bukobwa bwakaje yo hari bariyeri kugera hakuno hageze kuri bariyeri ya gisirikare Around it? Not unless yewe tujye kuvugana nabo 3 days. Let's go. ni mister tukujana tugende. Okay, you'll oya just umva getting us deported or worse. bana basore bashaka guteza ibibazo hano. He's coming. arimo araza. I'm gonna need you guys to turn this Jeep around and head back the way you came. bakobwa batanyene muhindure imodoka yanyu mwerekere hakurya. We're just forestry students from twa tugiye mindani mu mashyamba yakureba ibiriyo. This is restricted area. I'm gonna need bana nta muturage yemerewe kujya mindani mukate musubira inyuma. there before nighttime. wareka tukavugana n'akanya gatoya. Let me show you. Listen, I'm not gonna reka tugiye umva passport zanyu nazo nyene mukate Look, babaretse fande sir, officer. We're nyakuba office tazi no, either you let us ntago tugiye gukata turakomeza imbere nushaka ko turasi ntago tugiye kano keremere munyenzi kabuze se kafunga umutwe nta kindi cyabaye baza mutugorye hakuno twanze gusubira inyuma. going to work. ukapfa we uje kuvugana n'abafande ubusire badufunga bamaze baradufunga si iminsi ngahe kufunga atari ufungura turavamo kwambaga se bakubwiye ko ufunga ari ufungura turavamo. Plane, at least you managed to get us arrested before getting us killed. bashaka kudufunga mu kanya gato tugashiduka twapfuye nta wamenya fanda avayo. Alright. arara No point in lying to us anymore. We know exactly who you both are. bakobwa bato kuba mwambutse hariya ntuzaho muri bo. Okay, we're not forestry students. umva twe nawe turi abanyeshuri But the real reason we're here is because my ukora ni twaje gushaka umuntu wabuze. location was near these mountains. data aho yaburiye yari muri iyi misozi tuye twaje gushaka. Just want to pass through. After that, you'll never see us again. Gonna happen. yarabuze amezi tutashize ntago turongera kumubona. You have any idea why we're stationed here? ariko nta nubwo muzi impamvu abasirikare baje gukambika hano ntago muzi impamvu baje kuhatura. A goodwill mission. ntago nkeneye kubimenya gusa nkeneye kumenya data yagiye he. Too much reality TV for you kids, huh? This country can't even look after its own goddamn borders. So U.S. Southcom sets us here to police against terrorists, rebellions, and drug runners.
bakobwa batoye nta nubwo igihugu cyanyu bwacarindira imipaka yacu kandi n'abaturage bacu bivuze ngo biyambaje abasirikare baza hakuno kugira icyo bakora muri aya mashyamba ari kirimo abakobwa bato mutagomba gukinisha ntabwo ari predator ntabwo ari terminator birakomeye muri aya mashyamba Selves killed. Got it? bakobwa batoye umuntu umaze amezi 3 bisa nkaho ari imyaka 3 muri aya mashyamba kubera ibintu biri muri aya mashyamba birica kandi birarimbura American citizens who have been lost or kidnapped under your watch. No one's. ariko se muravuga ko umuturage wa Amerika yashimuswe mu maso yanyu Freeze has. That would be my father. 3 months ago. Hate to break it to you, but 3 months? It's like 3 years in this jungle. araka barimo baramusobanurira umukobwa nuko murebe ibyo data yasize mbere yuko ashimutwa cyangwa mushimusi cyari cyo cyose amafoto ari kuri iPad yanyu twibye memory card ari muri kamera ya data Still out there somewhere. SD card from the dash camera you have the SD card ni nyarugana mwita memory card. What do you think, Myers? You feel like one last hoorah before I'm stateside? bakobwa batumatekereza iki boss twafashe nabishoboka All right. sawa Let's go find your daddy. reka tujye gushaka so kandi wemeye kujya gushaka so umukobwa baramubona muri amadori ishyamba abanyarwanda ngo mufite nyungwe umuhigi mu cyozo urakenewe You don't want to know. mukobwa mututwe nako musore twerekeye ntabwo mugomba kwamenya you don't wanna know Out here, the bottom of the food chain. umuhigi berekera amashyamba ngabo ko bakageze amashyamba baje gushaka se w'umukobwa baramubona cyangwa gaturore ko bakageze amashyamba hagati baje gufasha agakobwa kubera ukuntu gashaka se cyane bababwiye ko se ari umuntu ukenewe n'igihugu cyane bageze numva ahantu hacecetse nta kintu gikoma bakiri aho mwibuke muri amashyamba harimo inyeshyamba haya inyeshyamba amashyamba abasirikare zivayo bakubitanye n'inyeshyamba si inyeshyamba gusa wibuke hari ibindi biri muri aya mashyamba abasirikare ari mudutabare turapfuye mwe ukapfa mwe paya basirikare soja boys araka Davidenko bebona Tati Brown ndaje ninge Davidenko Fatimiro hurry fire Fatimiro yanyu Is that you? yewe ni wewe ashafite imenyo mabishaho ashiraho target n'umusirikare hey Yes, that's definitely you. koko ni wowe And just drop your weapons. gira abagabo basore bashira intwaro zabo hasi Hell out of here. We're just cyangwa nako tuzamure tubabangamire blood need be shed here today, beastman. uyu munsi ni wacu ntabwo mwatubangamira Your vehicles, icyo dukeneye ni imodoka zanyu we need your vehicles your weapons, nta kindi dukeneye n'intwaro zanyu women. n'abagore banyu Hell, Voodoo Man! ntabwo ibyo byashoboka ntabwo twabaye abagore bacu n'imodoka zacu n'intwaro On. turabarasa rero We're gonna take them the hard way. turabifata mwanga mu buryo bworoshye turabikora mu buryo bukomeye we're gonna take them in the hard way No chance in hell, Voodoo Man! Don't say you haven't been warned, beastman. We're gonna take them the hard way. turabifata mu buryo bukomeye ubona umwoto Copy that! Fight! alo Grenade! tena igisasu bahanganye n'ingabo z'ikihebe ingabo za Davidenko barabaha byanyabyo tuzagaruka babatega iminsi bagiye abaginga Alright! kagabo kabavuga ati nimutazudakuna turazifata ku nabi katurore muvuye bakobwa batoya bafite inyeshyamba bahanganye nazo si ibyo byonyine uwo musirikare avuga ati hari ibindi biri mu mashyamba bitari inyeshyamba What? ngo guki Man's lives for this. mvuye ntabwo byoroshye kujya gushaka so They're men, but
There is something really wrong here. umva ko bari inyeshyamba murasanya nazo hari ikibazo gikomeye hano. Listen. Nyumva. Nta ibintu byoroshye. Your thing. Urakeka iki mukobwa muto? Icyo nyeka. And the jungle goes this quiet? Ni gute ishyamba ryacucaka bigeze ahangaha? Really large predator around. Hano hari ikibazo gikomeye. Nta nyoni, nta gisiga, nta n'intuzi itamba bishoboka bite? Bakira bari byavuze nk'indege. You calling air support? Yewe hari indege wahamagaje fandi. Oya. Turapfuye mwoka apfa mwe. Bomba bya binagazi biterura abantu. Bimwe bimeze nk'inzuki bivayo. Kibari kinini kiruta umuntu bisanzwe. Biravuga ukagira ngo ni indege. Aya. Moto mu kirere. Aya. Banga n'ibintazi. Aya. Nababwenda cyari Sankara. Urimo urabasobanurira. Biracira n'umuriro. Yabaye aro cyabaze kurunda n'uruburi. Urubori. Birakukira gutwika kikakujyana. Baya. Sasa hakurya wo gapfa. Abihata umwoto. Bigendera hamwe, bicikira hamwe, bihurira hamwe. Byose bikora biri kumwe. Umwe baramuhaye mukarage. Hari cyamaze n'ubori kunda. Mwishyamba bajemo gushaka se w'umukobwa. Harimo inyeshyamba sinyeshyamba gusa n'ibindi birimo indani. Hey, Simpson, Jennings, get over here. Go take on the back of the truck. Wewe nako ndufate tumushyire mu modoka indani. Bagiye gutera mugenzi wa mushyire mu modoka. Isn't that the guy who just tried to kill us? Yabende bike dore cyabagejeje ko bicanga icyakora cyapfiriye hasi. Aragihereza ni binini. Kiraruta umuntu n'ubusanzwe. What is that? Ibi ni ibiki? Sasa fande ntagazi biki bahuye nabyo. We yarazwe mu ishyamba harimo inyeshyamba. Arabaza ati ibi ni ibiki mwoka pfa what is that? I don't know. Ntango mbizi uje uvuga nababaza uko yakakirashe. What is that? What is that? Icyo ni igiki? I don't know. I don't know ntago mbizi. There's something you're not telling me. We hari ibintu muri kumisha mwabasuka mwibuka muno bwo bwafashe nuza kamera yase busangamo amashusho bivuze ngo bana bakobwa bashaka ko bafite icyo bazi kuri ibintu biri gutera hakuno. For you. Ni gute inzuki uruhuke rwakora rukaruta umuntu rukanamushimuta. We're out of here. Bafata mukarage dukomeze hakurya. Watch me. We muncunge ni muzanira uryo bugoryo n'abasigano watch me. This with us. Yo. You can do whatever the hell you want with that. Just make it fast. Mukore byo mukora byose byo mushaka gusa mukore vava ko tugenda kuvana twerekere. Na mikino. Ngabo. Said there are worse things in these mountains that no armor can protect you from. We tugomba kujya mu burasirazuba nako mu burengera bwaryo bw'amajyaruguru bw'aya mashyamba niho twasanga hano data byamushimute ko byose byerekeye mu burengerazuba bw'amajyaruguru. Bullshit. What about West North. Kawuga kare yakorokegiza gatari. Se ari umuganga ari scientist. Nabwari abantu bajya kuvumbura bakavumbura ibintu avumburwa. What's out there? We nawe uzikira no hanze twese dufatanya ahubwo dukorane hamwe. More dangerous. Basirikari ni basoja boys ntacyo batinyo. Bajya urukomeye. Icyo wita intambara wabahita imuhira. Buri intambara yateye ukavuga ati M20 kombye yateye bajyayo n'abasirikare. Nagira ate Rwanda dushima Imana tujye duhora dusenga dushima rurema. Baparika hakuno. Sasa biriya bintu bimaze nk'inzuki iyo byumvisha urusaku bikurikira urusaku. Bagize hakuno parika imodoka nicyo gihe tugende n'ibirenge tureko twabona umufasha. Nago basubira kubirindira ari mu rugendo urusaku rwonyine rwabaraburiza. Bava mu modoka sasa. Hari kimwe kibarashe bakikoreye barakizana. Bring that nasty. Uyu mwanda mwazanye ngo muri abakobwa mutuzana ibintu bizima muzana umwanda. smell of their dead? Tugomba kwitwaza uno mwanda kandi ngo kumunyenza nakwikiza ibintu bijyana n'ubuganga na ka scientist. These are our best defenders. Imbunda nizo nshuti magara. These are best friends. Abakomando ni bari kintu yita inshuti ni imbunda ye. Afite imbunda. Mabuye. Yo mashyamba. Nta kindi cyabaye. Binje iyo mashyamba berekera hano babona ubufasha. Barabubona reka turore. Hari inyeshyamba ziri muri amashyamba. Rebels. Zirimo zirabahiga bishe bene wabo. Si ibyo byonyine. Hari n'ibindi bimeze nk'inzuki biri kubahiga. Baragerayo cyangwa basirikare. Soldier boys. Aho wita mu kuzimu bahita imuhira. N'abasirikare nako tuhita imuhira. Twebwe. Nimukanyinishe njyewe.
rimwe akabona bicaye imbere ngo mujye undi mugenzi wanyu avayo muze badirisha. Filime yitwa Dragon Wasps. Aracyari Sankara ubasobanurira nako biba nako nawe nkora mu mufuka. Uvuze ngo vuga cyane Gapawati ndabizara bari ko dukoga amavuga haguruka ugasanga ivi ryarutse rigenzi ryaryo birambabaza ngewe iyo mbana abantu babyibushye gutya ipande by'imibiri ko bakaje ku kiraro fata ko mwako mukuru kandi. You've got to be kidding me. Muranyinisha. Worst case scenario, we all go for. Iki kiraro kiroroshe ntabwo twacambuka kandi mucambuka bari mwarambuka uko ote twarisho kina gazi urunura remere turusige. I have bug juice in places that you don't even want to know. Wanzanya hano Gina uri munabwira ngano tugiye ngo haroroheje unzana hano mu ntambara ntabwo nagenda ikorere tugende bastard. Come on. Hari ukambuka ikiraro byoroshye kucyambukura bikagorana. Shamba mwe hari birimo katurore Sirikare Soja Boys ko bakaje mashyamba katurore alo ko bakinjiye mashyamba. Kumbe the beat machine de Davidenko vayu. Davidenko bamwica abasirikare be Davidenko. I've been expecting you, this man. Nari mbiteguye. Welcome back. Murakazi muhira neza. Have you finally come to face your demon? Buganya mananyuma mwaje ngo muhore ndayimo dore Davidenko ejo ryarapfuye ngo irindi rugere kwa beat. One of my men is dying. Umwe mu basirikare banje arimo arapfa. Men are dead. Umva ngubwire bane mu basore banje bapfuye 4 of my men are dead. 4 at your hands alone. Bane mwamwiyiciye mwabarashi. You alive. Imana ishimwe ko muri bazima. Jungle. Because both. Umugomba kwica abasore banyu bane kugira ngo roho z'abasore banyu bapfuye bihwane. No, there's something else out there besides us. Oya, hari kirimo cyaturwanya mugabo. Something else that hunts men. Hari kirimo kirayiga kirimo cya muntu tugomba kurwana dufatanyije. Real beast that even you're afraid. Inyamaswa kanya nawe ugomba gutinya. Arabereka hakuno. Davidenko yikangamo. Bantu bakuru nayo babwiye murakana. Ukeneye gukora indirimbo nziza umuziki mwiza. Jya kwa Davidenko ntagomba beshya kandi. So naremeye so kwa beshya. Work together, both of our people can. Reka dufatanye kugira ngo abasirikare bacu cyangwa abaturage bacu bakire. That's why I think I'm better off to you alive than skinned alive. Bari hakuno. But there's still a debt of blood which must be paid. Gusa nibwo turi bufatanye ngo turwanye iki kiremwa ikinyamaswa. Hari umwe n'ufitiye wisha abasore banje bane ngomba kwica abasore bawe bane babigahwana. Owe me 4 souls. You owe me 4 souls. Umfitiye umwenda wa roho enye. Roho niyo soul. Want to me, but save my guy and leave the rest. Ibyo senyere ko byo batabara umusore wanjye bintu tunavugana mu nyuma. The spirits admire such courage. Sawa imyuka ndavuga bepfira nibanyemerera ikanira courage ndamutabara. And so do I. So do I. Ese ngomba kubikora mumuzani. Akagabo karambwe kati. Ugomba gutanga abasore bawe bane bagabana n'abasore banje bane mwishe mu mashyamba. Davidenko bacisha. The best producer navuga beat machine. So kumutukanda murati bigwi nubwo afite ijisho ryapfuye. Neke munga cijisho. Yo man VP mani. Bangita Jempoli petit frère pas frère hakurya. Petit frère ngone muri Jempoli. Dori cyamwaze ko dori ubwenge mu nda wajya ngo uri murabona ifu neza. Cyamutesha urunuza kunda. Ziryama hakuno. Ikabuno F2K studio ndabaragurira. Davidenko nagarije. Nikavuze. Your woman must leave. Abagore bari hano bagomba kujyana cyangwa se igitsina gore kigomba gusohoka. Musohoke mukapfa. Bwase barakahambirwa. Hey, Myers. We, zanira ibindi byo koresho. Zanira. Our men. We, chunga basore bacu bashaka kwicwa mu kanya gato n'umugabo ntago tumwize avuga mu cyongereza. Arabanza reba hano bakoresheje GPS. Ikabuno.
banza n'urupfu muri rugabo rufata ibyo kwagafashe rusuka ku nda y'umugabo ibyo ni biki Bones and cocaine. uruno mu gitwabanza n'indi miti cocaine ma ikigabo cyateye imbere gifata cocaine n'urumogi utapfa kuboneka muri Afrika mu Rwanda ahantu hasanga cocaine nimbarwa akoresha GPS avayo arakanyira busoro afite agasura nk'akamo moto arakecwa n'uburoro azana indi miti afata byafashe hanze mushireho tu arababuka tu aramusiga kigamaza n'igipfumu kuntu rero ntago byoroshye Higabono. abose bahagurukiye muri futuke niyo twa Davidenko bana indi miti Eat. rya Tamira hoya we Ortega. bamuskabo Hey. kuva we That's an order. nitegeko Tamira sanora nitegeko Swallow. mira kandi swaro Higabono. arakomeza kigabo kizira imbaraga zepfiriye n'imbaraga zisanzwe Higabono. uko yakanyweye uru rugabo rwambwiye ngo ati wisha abasore banje bane ndica bane mu bawe byamwaye ibintu arahwera urugabo bazona mayeganye ukumve uko yakahwereye Ortega. yewe Tamira Is he gonna be all right? The spirits of the jungle will decide his fate. the spirits of the jungle will decide abepfiriye baraza guhitamo Yeah. sawa Oh, don't thank me yet. I don't work for free. And we have much to discuss. dufite byinshi tugomba kuganira birenze ko zakavuyeyo Diablo. tangira kuvuga abepfiriye For generations, our people have lived in peace and harmony. igihe kinini gishize abaturage bacu bayo bari mu mahoro That peace have been disrupted. amahoro y'Imana hari wayivanzemo ibi bintu biraremwa uru rugabo n'urugo ntago ruzi ko science ari mbi cyane rimo navuga ati abepfiriye ababangama Imana igiye kuba cyambaye cyabi kabutura nk'ibya congo nako Olivier Foretold your coming as a great plague to wash away evil. tugomba gukora ibishoboka tugahashya ikibi dukoresheje imbaraga zepfiriye banyita Davidenko the beat machine tukirwanye hari yakono Is protected by the jungle. aya mashyamba anindwa n'andi mashyamba this jungle is protected by other jungles We had nothing to do with this. bityo ntabyo tugomba kubikoraho amashyamba yanyu birayareba sawa byacu ntibyatinze wa mugabo yaje kuri iPad akomeza yarebe ya mafoto ise w'uyu mukobwa yasize arebe nari ikintu yamenya Higher time. It's not entirely true. Stop lying to me and start. reka kubesha rukobwa mbwira ibijya mbere ibi bintu ubizi iki My father was an entomologist. data yari umuntu wakoraga ibintu bijyanye n'inyamaswa gusa ari n'umuvumbuzi ari umuscientist ari umuganga His specialty was genetic engineering. Oh, and you didn't think that. yakunda kuba yavumbura ibintu birenze cyangwa se akora imiti idasanzwe A company called Transgentech. He never told me what he was yakoraga muri working company on. yitwa Transgentech Couldn't even find any evidence that the company really existed. Then, this turned up in a backpack with photos from 3 days ago. ibi nibyo nabonye iminsi itatu ishize uburyo data yavumburaga You know as much as I. ngabo Enough. You need to find out everything you can. rukobwa ugomba kumenya buri kimwe ugomba kuvumbura buri kimwe so yakoraga ukatubwiza ukuri byose yakoraga abasore banjye bashaka gupfira n'uwo kapfa Them? umusirikare marakanga urukobwa Mission. Oh, that was before they took 4 of my men. uvuga nkubwire aho mvugira ngo abasore banjye bane bashaka ko bakicwa And I'm getting them back. nako nabagarura Hammond, the umva of those men still being alive. Are a hell of a lot better than the icyambere nuko ari bezima wamaza rukobwa ibyo byose byatewe na so uri muracuri na data urankopfa uravuga ukuri yorwa ndagerageza kandi ugerageza cyane ahubwo ntugerageze gahoro isi yateje hakuna ibintu by'ibici byakuze ko yakaje afite n'usore urugendo rwa bodyguard yizera So you're not gonna miss this kind of thing? yewe uriya mukobwa aricyo aratangaza Where the hell is everybody? Voodoo man. Took him up abagabo bari hakuno nta mikino byarakomeye ibamahanganye nabyo for our own good. Oh, that's bullshit. ibyo turimo turakwana kubw'inyungu zacu ati wimbwira umwanda
Says they got something planned for us later. Ngabo. Cannibals, don't you? I don't have anything to worry about. I'm too bony. You, on the other hand, you're like a 4-course meal and dessert. Not on my watch. Ati ibyo turi gukora byose bw'abaginga byose barabikwiye. You find our guys yet? I got 4 signals. Faint. It's about 12 clicks this way through dense jungle. No roads. Duhanga n'abaginga bose kubyamera kose. Niducike intege. Kandi nitumari umusore wari wese muri basore bacu bapfa. Guess we're gonna have to take our chances here tonight. Tugomba gufata amahirwe yacu muri iri joro tugacika. Umusore wacu atangiye koroherwa dupanga uburyo twavana tukagenda. We're gonna take the chances this night. Chance na amahirwe muri iri joro night. Byatinze. Yamanywa mwe. Bya bintu naho bigomba gutaha. Ari ubuvumo bitahamo. Byakerekeye ni byinshi. Ikintu kirenze kimwe. Kibari cyinshi. Yo. Wumbe dore se umukobwa ari hakuno. Nako hari undi muntu uri hakuno nagaritse umukobwa nari mbitiranyije. Harakayo kigato yakamuje mande. Uruki rusanzwe. Rusanzwe. Rusanzwe imande y'ugutwi. Ugutwi ndani. Ayiwe. Ayiwe. Azatawe. Zanyira mwana ziromekana. We. Ubwo bwakije. Davidengo kumurishyo ararishya. Davidengo rebe byose no muziki. Abasana umva kuna atangira ingoma akora beat. Ni machine ni beat machine. Yewe Davidengo kumurishyo. Araka Davidengo bari imbere. Bamwiciye abasore bane akeneye kwica abasore bane babo bigahwana. I think it's a baboon or tree sloth. Nah, you're all wrong. It's a jaguar. He eats them raw because he thinks it gives him powers, so... Buri muntu wese ikintu yizera ko kimuha imbaraga nicyo yizereramo. Uyu mugabo yizera ko imbaraga za gipfumu ari zo muha imbaraga ndavuga Davidenko. The heart and major organs must be eaten to observe the animal's spirit. Hey, I like a good steak as much as the next guy, but... It's not enough to simply devour the flesh. Yeah, ari hakuno n'umukobwa. Bari baravuga ugomba kurya ibyo twaguhaye. You believe, don't you? Ntabwo byizera sibyo. Well. You believe, don't you? So what, you're not worried about Los Bichos Diablos attacking? To offering wars of evil, we fear nothing. Right. Ye ugomba gutinya ibyatatse niyo mpamvu tukuzanenga ibyakora ubiporeze ihangane mukobwa. Ntago naryo byepfiriye. Uko yakabizanye abasirikare buri bizera imbunda yonyine. Barakubeshye ihangane. Twizera imbunda gusa ariko barakobwa egera rya kujya beach. Alert. I'm gonna go check on Laverne. Mwana twizera imbunda zacu nta muntu twakwizera. Davidenko nabashaka kuduca inyuma. The beat machine niko yiyita. Yo man yo kumuricyo Davidenko. Hari hakuno. Kumbe abakobwa bafashe rwa cyaki kinini baragikata. Ko bakagikasa. Harajye bavanyemo. Doesn't eat me, I'll eat it. Yeah, ushaka kuva ibyo n'ibiki muvanyemo. Akira hakuno rata. Abakobwa biga science cyangwa se science. Iyo bavuze science bavuze imibare, biology, chimie, physique, ibintu nk'ibyo. Mugabaza hakuno. Ugly son of a bitch. Mugaba no mujinga sana. Just a bitch. Just a bitch. Ukaramutuka byanyabyo. Stinger. Actually, that's a modified ovipositor. Muvanye miki tuvanye mu rubori. Gonyine ati nibindi byinshi cyane. Bari hakuno abakobwa. Abakobwa bombi bize science bivuze ngo basa ngaho bari hafi kuba abaganga gusa ntago bari bakabaye abaganga byemezwe na leta. In the insect world, women being the warriors. Izi binagazi bakoze bishaka bafite imbaraga zirenze n'izindwanyi zirenze. Its massive jaws are similar to the Komodo dragon wasp, but ngabo. Chimera, there's almost a dozen other characteristics similar to hexapods. Izi nyamaswa uburyo zataka birenze izindi nyamaswa zisanzwe zifite umwihariko cyangwa se imyitwarire idasanzwe no kwataka bidasanzwe. That's a Meganora. Izi ngizo zifite umuvuduko n'imbaraga n'umuriro. Izi ni inzuki gusa zibyara umuriro. Zifite imbaraga nk'iza dragon nizo nyamaswa zonyine kuri iyi si
zaciraga umuriro nako zabayeho mu myaka ya kera mu Rwanda hari imwe bantu bakuru simbabeshye muzabaze Rwabuguru Indestructible exoskeleton. Yeah, I could have told you that too. kandi ikindi zifite skeleton yitwa exoskeleton imifupa uyisanga hanze na mifupa iba mu mubiri wazo Lines along the abdomen here, they release these noxious chemical sprays. zirekura ubumara bidasanzwe iyo ikurumye uhita upfa ku kanya cyangwa se ikakubyariramo iyo ari ingabo ishaka kuba yaguteramo intanga indani muri we ukaba wabyariramo indani bagabo ziri nako abakobwa ziri hakuno zirimo zabwira umusirikare uko bimeze They wanted us while our blood was still warm. They were izi nyamaswa zishaka kuba zakwinjiza uruza indani muri wowe ukaba wabyara bivuze ngo umuntu ubwe zishaka kuba zamushyiramo icyitwa ntuza akaba yazibyariramo indani I mean, what's the point? none uremera ushaka kuvuga iki ngo turacyari bazima tutari bazima ntago turi bazima ko niba hari uwo rwarumye mu kanya gato nabaraza guhinduka kiriya kina gazi insects were never this large. Well, your father and Transgentech may have a none mukaga muto isoni yabiteye byose cyangwa wicyuriya data ntamona wakapfe wasanga ari umufuri mukumushinyagurira Dragon wasp thing, except how do I kill it? icyo nimo nibaza ni gute twabyica Impossible. ntabwo byoroshye Well placed knife in the wing plate. ni ukubitera icyuma mu munuza mu mababa yabyo bikagwa hasi ukacica cyaguye hasi harimo arabazo ryacica ufite ibisasu bya kirimbuzi Inherent design flaw in the natural defense mechanism. ufite igisasu byakoroha cyane kurushaho It's basically a walking chemical bomb. cyane ufite ibisasu biturika kuko hari ukuntu bigenda bikurikije urusaku runaka bakubwa ziri hakuno ni abaganga bombi bariganaga mu ishuri ni besiti fure ni besitozi Explosives in just one section of the hive. Could that cause a chain reaction that would destroy the entire thing? ese turamutse duteze ibisasu ahantu bituye can it cause a certain reaction to the entire thing byatuma hari ikihinduka kuri byose Not with the amount of weapons you have available. Not in this. intwaro ntacyo zamara icya mbere kigatubonye ibintu bibyara umuriro ndavuga ibisasu nubwo twabituritse Okay, well, let's get this thing inside. reka tubisubizemo indani All right. sawa babwiye umusirikare ati kereka tubonye ibisasu bya kirimbuzi nibwo buryo bwonyine twabirimbura barabirimbura cyangwa katurore tugaruka hakuno the beat machine dore congo dore Boris n'iromba nguri imbere Boris dore iromba nta romba mubona nta romba muri kubona ikiromba kirimo kirabyiga akanuza akajipo Have you come to set your spirit free? waje kwaka bepfira imbabazi cyangwa To experience the pleasures of the flesh? uje kuba wakwihangana uburyo umubiri wabara experience of the fresh Tonight's offering protects the... David Ngari yako nemara kanga umusirikare uwakanga no umusirikare urakamiritse cyane birenze I don't party when I got men in danger. umva iyo mfite ibyago nango njya mu birori sawa Drink! Unless... nywa hakuno amweretse cyo kunywa maze nakanye kumve Beastman. akira hakuno unywe ryoherwa kandi nutabinywa turakwirukana mu muryango tuguce webeka bare mamvura uyu musore afata cyo kunywa bashaka kugwakanye kumva utabizi asuka biracarira dore ku midomo Delicious. biraryoshye delicious How are you feeling? urimo numva umere ute Fiery venom running through your veins. uraza kumva mu kanya gato umuriro n'ubumara budasanzwe mu mubiri wawe fire and venom running into your body umugabo atangira kumva ko umuriro n'ubumara harara umugabo baza baramwahekanye kumva atangira kuzengerezwa I'm going to, ndi kumva ameze neza naribi bibi arimo numva byose byabaye ubuduha meze neza za nta kibazo oko zagahwereye tangira kurota ibintu byinshi cyane kuri rya joro rimwe arimo arabona abaganga akabona Davidenko akabona the beat machine arakanguka Davidenko yampaye wangu back. urakaza neza umugabo yarahwereye akanguka nka saa 5 yaryamye saa 12 z'umugoroba What happened to you? mereza intwaro yanjye mereza I was drugged. Are we in any danger? umva turi mu byago none nabitekereza I can't be sure, but nawe nabitekereza neza I hope I'm just being paranoid, but bana umuginga yamaye kanyo kumve nasinzira I think they're planning on sacrificing us any minute here. What? You know, tugomba gutamba ibitambo
umugabo manza atamye bagenzi banjye ngo gushi Tell me why it is that baraceka ariyo mpamvu yamaye uburozi ngo nsinzire yamaye kanye kumva Cocaine. Specifically coca paste. yagwaye urumogi rurenze yagwaye urumogi rwinshi cyane niyo mpamvu wahwereye Kind of like citronella. It's not the voodoo that's keeping the wasps away, it's the coca paste. bagabo ahubwo bari hakora baramubwira ibindi bintu birenze yinywereye urumogi rwa bajya bamuha cocaine irenze kuri urumogi rusanzwe mwitwa ngo ganja na weed niba ari jagabad cocaine irenze kuri za jiga munywa cocaine unywa akantu gato cyane ugahwera ibyo turimo turakora byose ni umwanda There might be a way. reka ndupanga buri tuva hano The adrenal glands. The adrenal glands of the wasp secrete a pheromone that atajya kubwira bya binuza ibintu yavumbuye umukaka maravuga ati biriya binuza ziriya nzuki zifite icyitwa adrenaline cyangwa se adrenaline nibiba mu mubiri w'inuza w'abantu no mu nyamaswa ifite ubumara burenze kiramutse kikuriye gatoya gishobora kuba cyatuma ubyara wowe ubwawe ukabyara ikindi kintu kimeze nkacyo should spread and all the bugs within. none sibwo barapanga kituvana tugende cyangwa ceceka hari byavanyemo alright urabona utu tuntu mvanyemo tubiri muri cya kinyamaswa muri kira cyiki let's find the others bavayo sasa umukobwa yafashe adrenaline ebyiri cyangwa se adrenaline zivuri muri rwa ruyuki aravuga ati izi ngizi uramutse zifite inzuki zagukurikirana barasohoka hanze kureba neza abasore be bane wibuke umugabo yaramubwiye ati abasore bawe bane bagomba gupfa kugira ngo basimbure ubuzima bw'abasore banjye bapfuye ko bakababambye ndakubaga zani mbunda kuno bastard urakora ibiki David ngo ntabwo bikwiye you owed me for souls you owe me for souls ufite mwenda wa roho enye and your assistance kandi mufasha bwawe ugomba kumfasha kumbe wibikare mugenzi wawe mwawe bagiye kwa kumufasha nyamunini hari abari aho hafi abaje gutanga ubufasha you owe me 4 souls alright sawa alright fine this is the way you want to do it ushaka kubikora muri uburyo but these are my men gusabana abasore banje nobody touches my men but me nta muntu ujya wica abasore banje kereka jewe give me the knife muhereza icyuma yo baby mama reyide muhereza icyuma mama reyide atanga icyuma akira hakuno genda ubiyicaye cyangwa akiri kare tubivane mu nzira hunger of los bichos diablo abapfiriye batararakara vana abasore bawe mu nzira yo gaturore kwica abasore bawe byonyine mu gisirikare ni ikosa rikomeye azana icyuma aza abamucirisi babiri kuri umwe ufatana na nemvugo za gikomando nzibabwiye nawe mwasobanukirwa kereka nyine n'ugize ubona nkazisobanukirwa afata icyuma taking too long wewe ko kuri muratinda amuswa we abasore bamanitse ntugire icyo don't worry cyuma murase atera gumomo basore what have you done mukoze ibiki
abasore barabahaye babamijemo umwoto faya barabahaye bishoboka ajya ku ruhande bahaye abasore be bagatoragura ya mbunda ye ngabo barabahaye bishoboka faya tugende ko bakaje asigara hakuno wa mukobwa ko yakaje abura mugenzi we yewe uri mugenzi we bamujyanye Musejina mugenzi wari he mazo yashimuswe bamusigaranye byihebe mbere zakuri mbona nkwereke I'm almost out of ammo, man. baza sha dushinzwe gushaka intwaro zirenze tugomba gushaka ibiturika n'amasasu rekange kubafasha barerekera haraho baje kukazu kamwe muri bakobwa umwe yashimuswe n'ibyihebe muryango baravuna sawa abaginga bajya bari barategura intambara kumbe hano harimo intwaro nyinshi bageze kuri cyo cyitwa Arsenal aho intwaro zibikwa Gunners yo habikwa intwaro bapakira ibisasu bya C4 biturika hano hari urumogi n'umweru bapakira urumogi akagoryi kapfuye gupakira urumogi nagugane kazi n'ibikigapakira akira hakuno tware What else? Ye tugende twerekene pakira za magazine n'amasasu bagomba guhangana n'ibyo bakwifira imbi ya nyuma. Come on. Gira vuba batwerekere, come on. Kumbuko bakarasanye. Mwana twumvisha inyama ziri tu. Bamaniga bavayo. Ndavuga inzuki. How to get these out? Inzuki. They've been working ever since we took them out. And the longer they stay out, the worse it's gonna get. Listen. Is that what that sound is? Barachika cyangwa umwe mu bakobwa yashimuswe. Gaturore. Set and ready to go. Ko wariye. Release the girl. Bureko n'umukobwa. For good reason. Nago twamurekura. I'll blow up your whole operation. I got the. We nafasha intwaro zanyu zose n'ibisasu byanyu. Ni hano hose zengurukijwe ibisasu nimutamurekura twese turabapfa. What's this, huh? Buanze murebe. Icyo ni gisasu nasigaje. Hose na stay ibisasu nimutarekura umukobwa murabapfa. You can keep it. Kago bagafashe. Kagenzi ka Gina. If you don't, it all goes up. Umurekura atahe cyangwa se hano hose maturitse. Murahita mici. Yo Katurore. And you leave this place? Murabana mugende. You see me again. Nago muzongera kutubana, you never see me again. Nago muzongera kumbona. Ndakuraho gapfa we. Ndekara kuri umukobwa. Kumbe nta bisasu bateze banyakupfa. Ni imitwe. Umukobwa muvanayo. Sawa. Jaguar. Katubereza imbarutso. Eat this. Kumbe bazaniye. Bya biraso bya byazanuza. Abaginga babanagiye amaraso yazanzuki ku buryo inzuki zikurikiye amaraso yazo bakamenyana abaginga bari. Hey Jaguar. Agira ibingibi ni ibimbarutso z'ibisasu mwashira imbarutso. Mutabarutse. Baraki aziko ari imbarutso koko. Twareje mwabashimwe. Kumbe inzuki zerekeye hakuno. Yo. Inzuki zaje hejuru yabo. Inzuki nini. Ibazurukira ry'umuntu. Abaginga barademukiye. El Diablo. Rwasa El Diablo. Ni baratu. Ni gatatu tu. Ajya muri toilette. Wangu nawe kwepye tu. Kumbe hejuru ye. Kiza no mumetso. Ishinga umumetso ndani. Nababwe iri nibara yini gatatu. Iyi nibara gatatu. Mr. Jim. Nyiramatwi ye. Se w'inkwavu. Ndakurasa urandasa. Ishinga mumetso. Baya. Al. Bagabo. Byaje. Bagabi byaje. Biranacira umuriro. Dragon Wasps.
gucira umuriro kiragutwika kikaguterura kikakujyana inyama ihiye n'iryoha. Never said I wouldn't still blow the place up. We mukore bishoboka tugumana atagira ucika abandi tugufatanye. Aracyaturika. Akobwa zakaje. Kaya akobwa zakaje hari bikiza. Arabasigaye inyuma. Hari cyaje. Kibata gukobwa. Aya. Yewe uragiye. Uwo kapfa sabana nsigaye kahambirwa. Bamucisha. Ya. Ngabo. Araka Mashyamba bagomba guhiga gushaka mugenzi wabo aramubona cyangwa katurore hari ukujya Mashyamba inyeshyamba muri kumwe bazihaye amazirano ndavuga ibi bituma biriya binyamaswa bahiga n'inzika mu zindi. Izo ni pampers cyangwa ni baberise hano ntago mpanzi ntanuko minzira tujye mu misozi tujye gushaka data na wa mukobwa wabuze umva. Would have never come here if it weren't for me. Ntago nigeze nza hano kuvana mbere. This was your entire team. Mumfashe n'ikipe yawe yose. Warimo radutita ngo tugufashe. That's what we're here for. We're trained for this type of crap. What? Impamvu turana kurwanya umwanda wose nanga hano turi hano kugufasha. Dufatanya hamwe twese turwanya umwanda. Niba tubasige muri mu bantu bose baje ni nk'abantu nk'icenda abakobwa 11. My team. Ikipe yanjye yose yashize. Nanjye mfite agahinda kambabaje kanje. Nta mikino kandi. After us? Hell yeah. You're not a live and let live kind of guy. Dufatanye dushaka aderesa tugomba kwerekera dushaka hano ari imisozi. Twerekere imisozi tujye gutabara bene yacu bika bire biboro byose bita imisozi. Batangira urugendo sasa. Twerekere. Mashyamba. Bagiye gushaka wa mukobwa mugenzi w'uyu nguyu. N'abandi basirikare batapfuye. What are you doing? Take C4, is that the bridge? We mwere tumuza twerekere ku kiraro. Kuko ari byavanyeyo. Afite ibyaka cyangwa se byavanye. Nayivanye mu ruyuki ndani biracana bikaka. Nibyo biruki bikoresha kubyara umuriro. Arakaruma. Asukwa hasi n'umuriro. Nugutwika ikiraro atagira undi wambuka. Kumbe Davidenko the beat kumurisho the beat machine uko yakaje baya ruraka turagutinda wo kapfawe bacana umuriro. Going to suffer a fate worse than aho kapfa Imana yambwiye ngo nako muzagaruka urakoze cyane ngaho hetaye muhira aca katurore ngabo Mashyamba nababwiye kubasanga filime nshashya gusa. Filime ya mbere irangira iya kabiri Sankara ajya mupaka bwije. Sankara avamo Junior avamo Yanga. Dukomeze imbere ndakuma nangiye kugira ubwoba ugira ubwoba sanagurarwa nango narwa ariko mfite ubwoba utinya iki ntinye ubwoba garimo karateta ku basirikare bagabo zararibi kuvuga no mushakashatsi aravuga ati nimwisiga ibirabyo mbahaye nago ibirabyo nyamatwe bimenyano muri. Gina, I don't think that this is time for that kind of. Yewe nago bitubyizera. Do you remember what kept the wasps away from the village? Uri ko nabwiye ngo birabyo nabahaye byavuye mu nyamaswa byatuma yamenya hano muri. Fata ibyo birabyo mbahaye mwisige. Crush it. Mu byisiga nago ziranzuki ziri menyano muri mwisige kandi mwisize neza cyane. Get absorbed. Uri seriye cyane. Go and those things could come at any time. Birabyo ushaka kuzikira cyo cyose. Those things may come at any time. So mu byisiga stays off the report too. Sawa turabikora na haribi. Got it. Iki cyara ifasha kibaca amazi ni cyabyisiga umusirikare arabifata twerekere bagiye mu misozi ndani. At least if we die, we'll die happy. Bagiye gushaka buriya mukobwa ashimutiye baramubona cyangwa umusozi ndani mu gasozi ndatwa. Dora batwinaha dora amazu araka Davidenko abagenga mwana abagenga besha basore banje ko yakaje umujinya. Halo Sankara baba Yada your man.
Baraka. Today, uyu munsi we're hunting. tugiye kujya guhiga. Turahiga bene wacu, ndavuga abantu bagiye guhiga. Bisha abasore ba Vididenko agiye kujya kubashaka mu mashyamba. Arabona cyangwa katurore. Arimo arahiga bene wabo, kumbuka higa bene wabo arimo arahigwa nibibahiga. Katurore. Mashyamba indani. Just under 6 clicks. We're halfway between Boogeyman and the Hive. Alright, time to get you strapped up, Gina. Gabo. Means you Gina, hari kintu atubwiye kirenze kubya tubwiye. Got some more. No ukurikiza amabwiriza. Myers, check the rear. Miles, reba inyuma aho twavuye. Ukomeze ducungire umutekano. Ujye kubacungira umutekano. Bana basigara hakuno urajya gucunga umutekano. Ever used a gun before? Fande, uziko kuva ku munsi wa mbere najyaga nkubona. First thing is, Mbona gute. Najyaga nkubona bagahembunda. Ntabwo nayifata. you want to live? Ushaka kubaho? Here. Fata imbunda rero. Barayifata. This is very easy. Biroroshye kurasa. Safety. There's already a bullet in the chamber ready to fire. Icyambere kugira ngo ufite umutekano isasu bari mu cyumba aho rirasirwa. Nothing happens. Nta kindi kikubaho. Off. If you Iyo hagize umuntu uza cyangwa se ikintu kwataka ukohereza imbere ugahita pu. Ukandi imbarutse. Wayibonye? safety on, doesn't fire. Uba ufite umutekano wawe cyane rwose nta kintu cyakurasa ahubwo turasa. Urabyumva? Ndabyumva. Agakobwa shaka kunza fande shawo. Karimo karabona uno mwafande shaka garobye. Fanda nyambika. Barahakuna barabara. Bafande so amazi iminsi bari mu gisirikare batagera gutenga amavi ngo arambuke. Fande nukuri. Njewe ni atani. Fanda ri hakuno. Uri atari nditayara ngo sino kuba atari. Fungira neza ngwene. Kari hakuno. Mad. You know that, right? Yeah. Akambika imyenda neza. Akambika mugenzi cyo cya polisi cyo imbunda bagiye kujya kureba so umukobwa baramubona cyangwa katurori. So what did it for you? Nabikonze ko bwawe. I'm with Jaguar and the Garanagu. Narashe umugenga warugiye kurasa kugira ngo utabane. My last either. Agakobwa karaje shakira bari umusirikare nawo umutima. Roho na amashara nta mpuagira nta mbabazi. You know, a lot of men Wa mbere twite abarasohotse yambaye bote. lost on my watch. Naga mbabeshya. Responsibility to get them back or stay here with them. Cyambere nuko tubona so mugataha cyangwa mukagumana hano. I don't really know if I'm supposed to leave this jungle. Ndabese ko ngomba kuva muri cyamba cyangwa ndivemo. Birategwa n'ikiri bube. You can't really go from days like today to shopping at your local set. Nukaga mutone kiye twerekere turebe ko twatabara benshi. Ne dutabara so araduha formule buryo twaraganye ibi bintu. Iso umukobwa nawe wenyine ababwira buryo watabara cyangwa se buryo abirwanya. Barabirwanya muhe buryo katurore. Well, I realized I wasn't gonna have to. Ngabo. Samona koza cyane. Urakoza kunyambika imbunda ndaza nifashe ndirwanaho. Gwiriye urwakunze umusirikare idaho na amashari mararwanya dudu idanga bitaye ku bintu by'inkundo nanga ari muri love story. Even any of that hoodoo voodoo bullshit, and I never will. Abantu bose akora umwana nifoto cyane ategeza kuba nakora mbavana mu nzira. Because no cocaine in the world is that strong. Sawa tugerayo dufatanye. Hey, Scar. Ewe wa mukobwa gabanya kuzamura imbunda amushika. Ushaka kwizamura amaganga ko umuntu ndavuga mu bwonko wakapfa. We got a problem. Got company. All right. Twerekere. Come on. Yo, katurore. Birahererahe. Berekeye mu musozi. Aho se umukobwa yabara aho bakeka. Beboretse mbadirishe. Yo. Soldier boys. Basirikare. I think I hear something up ahead. Ce n'est pas civilian. Wasps. There's about a Bana tugendi. Wasps ni inzuki. Dragon nyine. Darago. No. Oh yeah. It was a Maya coral snake. Umukobwa bwa mutashye mu ntato njya kubwira ngo berekere. Barekirane. Nzoka. Basirikare. Ntago bibonye. Reba neza. Holler monkey.
turavana gute hari cyaje The Maya coral snake. bashiraho Deadly snake in Central America. hari icyo mutabonye zoka hasi gapanga asyagara we zoka ku mukobwa ajugunya hasi urukobwa shari rwakunze fande urimo reba ukuntu fande shawo mashyamba hari biri mu mashyamba bakomeza imbere yewe hakurya urimo uramukora bitari ngombwa rero ukuntu umukoraho reba hakurya rero ukuntu umukoraho bitari ngombwa yewe reba hakurya mbonye iki ntacyo tugende twenengene ushaka rwipfushije ubusa kubakaje Transgentech. This is where my father was 3 days ago. I don't know that yakoraga iminsi itatu ishize. Transgentech. You may not like what you find in there. Kobakaje. Bane bajyamo indani. Ndani umukobwa banzamo indani. Hano no yabonye mugeze amarinete ya se. Uko yakaje. Ukwaga mutagira vatu gama kugenda. Hano umuntu waje mu hano mbere arashimutwa yabonye amarinete ya se uyu mukobwa. Umukobwa uko yakajemo indani. Kugira gutya. Harimo zirimo zirareba yabonye amarinete ya se. That is glass. Na marinete ya se. Come on, what's taking you so long? Gore ka uri kukimatina tukerekere. Ntacyo nyavanamo ndani muri Transgentech. Vayo. Ntacyo nabonye mindani. Bagomba kwerekera mu mvumo aho abandi bose bajyanywe cyangwa se abashimutwa bajyanwa. You're right about me not liking what I found. Ngabo. I'm more concerned with what's going to find us. Ebijinga bashaka kuba nanturi. Twerekera kirikare. More click south by southwest. Fani nago tugomba gutindano. Icyerekezo ni hakurya. Smell it anymore. Twerekera kirikare. It's the last of it. Mana kina hakuno. Mwongere mwisiga ibyo bintangazi kujya mutabonwa. No kwisiga ibyatsi. Hatagira ikivubi cyangwa se ikibakurura. Doing pretty good considering. Yeah. Ngabo. I'm feeling a little bit of an energy. Yakomeza kwisiga ku isura no musatsi. Filime yitwa The Dragon Wasps aracyari sanga basobanurira. The one film production. The one film production. Yeah. We're here, it's double time. Yeah, dukomeza kurya misozi barerekera. Agakubwa shaka robe ku musirikare shawo. Mashyamba hari birimo. Birenze kimwe. Kumbe yakono Jempoli nako Davidenko yakaje. Davidenko mukuru wa Karidi. Abajinga mani. Abajinga arareha. They were here. Bari hano. Not long ago. Nakanya gato gashize. Ukomeza. Kumbe uko bakomeza. Hari biri muri ayo mashyamba. Hari biri kwigashira mwa muntu. Hari ibyaje. Hari aho biruhukira mu buvumo runaka. Harabegereye ubuvumo. Murazi byarakomeye nge nacyo mfite nkibashinja. Ndani hari abarimo. The other half still do? No. Most of the drones are male. Yeah, Gabo. Female. Except for The what? the queen. Ikintu tugomba guca mbere ni umwami w'inzuki nako umwamikazi the queen. Abantu bazi bijyanye n'imitiba ndavuga ubuki barabizi. Inzuki zigira umwami n'umwamikazi
bagomba kwica umwamikazi wazo. Baramwica bate? Ari ugusanga umwamikazi akubye utugoryi inshuro 100 ari munini cyane. Angana na Predator cyangwa Sankara muri taye. Mwirira ndababwiza ukuri. Yo. Dani. Aho bitaha. Dani. Kwenye Swahili wanasema dawa ya moto ni moto. Biraba umwoto bicira umwoto baje kubi umwoto. Hiyo ni Swahili mimi nasema. Ndio ni Swahili mvuze. Yeah. Myers. Yewe. Ghost. Left. But 100 meters. Ibumoso. Metero runaka. Twerekere. Mbere yabo. Hari byatsi umukobwa baye ngo bisige. Nago bakumva ko ari gihari. Nako nago cyo kina gatsi yakumva ko bahari. Dukomeze. Umukobwa bahaye ibyatsi ngo bisige ibyo bisize. Nta kintu cyakumva ko bahari. Bakomeza mindani mu buvumo. Urutare. Bakomezamo indani mu buvumo. He's still alive? Yewe aracyari muzima. Hari uwo baguyeho wa mbere. know if you'll ever wake up again. Yewe ntashaka kudakanguka bwa kabiri. Sore! Yewe! Araryama. Kumbe! Umutwe! Paya! Hari byavuyemo. Hari biva mu mutwe wabo iyo cyakuriye. Umutwe avukamo cyene wabo. They're using human